Indian Council of Medical Research ICMR te chuan August ni sompanga hian Independence Day be chanin COVID-19 vaccine anti chuak don ta India ma hian mihringa an test mek kalai pahnih kan neya chu Covaxin anti le Zycov-D anti nia hei hi khovel mihring mi vaibel chekhat ai tam toin an kai mek le mi nuai nga ai tam toin an thi pui Hrileng mek laka hian chandam tu ani theidon nem ti chu kan lo thlir don ani tin tun san dei liamta July ni nga khan India sokau chuan in soya tuna hian khovel pumpuya hian he vaccine hi enchin lai za somli bor vel au meka chungzinga som pakhat chu mihringa enchin mek an ni boka ti chuan kan soitak pahnih te kha August ni sompanga chuan min chan him theitu ni theiturin phosu an tumta ni chu COVID-19 vaccine zon no konga hian India company torok lai chuan theito pin an be ve meka soitongin Covaxin le Zycov-D chu India bikin kan siam ve mek chu nia chungba ka chuan ramdang siam AZD1222 le mRNA 1273 anti mai po India company nen thuthlung ziakin ahim to kemti an en ho mek bokani heng pani te po hi an test na paltlang ngai tho ni na re tho thum na chu an paltlang to bokani mandeu khan kumsang hira sumni pakhat ma ngeya a vaccine anol puinan man thei tur mu chua an tum thu le an be sei thu an lo sei towa a le lampol ho chuan te mai teng hetia malu tuka vaccine pho chua a han ni mai tur hi pumodi sokal campaign na chi khat nia nga in damdoi thar hetia an han pho lang mai tur hi mihring khisel nan apoi theido nem ti ngai to chian that le angai thu an sei ve mek buka ama ko chu ICMR te chuanin paltlang ngai jong chu film khur le uluk taka an paltlang vek thu an sei ve bokani Covaxin Hyderabad Bharat Biotech in an siam mek le Zycov-D kan ti Zydus Cadilia company nam boi pui mek bukhi tunkar chung hi atho khan na le thon hi na khadimaya phase 1 le phase 2 an tia chu apal tlang don nin an soya apal tlang ngai hin hung ba hian le somni paret vel chung a o don awangin August ni sompanga chuan an release man ngei an be sei ta bokani ama ko chu an release kan ti hian anol puin kan manghal ham theido nem ti ko chu ka khedo big che lova kan lo thir photanga India am hi he khui na beina satram palizi nga atel wangin tranan lana se maya a vaccine man tlak le him hu chuak tu hu sani tumin khwel ram anin tlan siak lai hian India am po atlan chak pol ber chu ani ve mek ani tuna hian India ma hian mi nuai sari don chu ve mu chua ani to ni ti kha kan lo kha mai don nia ola khati zong khani se thu thar zok la chiang zok kan mu thei chun kan ron la ti da zel lon nia zawai chunga lawmthu kan se